Hakas ngi sedang jong ke common platform na kementai kiseng sain pertai na po nong stoin konsuensi. Lasaki bagi dang don tang lai teli kiseng sain pertai ki balawan bani sim benta. Ya ke bala peniat ya kedor bas nong new nong stoin. Kita kiseng sain pertai ki balawan bani sim benta kete kerensan. Hapo market kompleks jong ke nong new nong stoin menta kasngi ki kento bi keseng HSPDP. Haka balawan ban ai jing kren hi de kertong jong kete keseng ke kong badari tiling do nong lain. Hadian ke HSPDP laki urinsan sa keseng NPP. Bat khadu nga kanhun ukurtong simen uba Michael Thong ni. Lakmi lintiru ba katay kaju kerensan kan sa khamsong shit akaway pat kasngi yaw nong stoin. Kata ho tayo banwan na marlas ngutu ba katay kasngi onwan banesim benta da baro kiseng sain pertai ki biya kunik election na nong stoin. Haringkat ki kertong jungki ki ban sa pensyai pat ba elay jungki mat yele election ban seiru yela ki jungki niya ki jutang. Berhapan keren runo warga kertin asmis. Haba kertin, kajat beriu. Haba kertin, kajat beriu. Ongi kau berkat, omba. Huwei na mau bersiu. Ubat tenrongnya kajat beriu jongi day kertin. Ngidang laga jong kertin ke beper. Ay mau pat yung play mau say. Igi kau berkat jong kajat beriu. Urang JJM Nichols Roy. Ubalay keren mereka Ilya. Ngidang lagi jong kertin. Ngidang lagi jong keriti dosur. Ngidang lagi rukom bat kendau bat siap ke beper. Ngidang kami ke bor berniada. Ngidang kami penai. Ika state ke berniada. Berhantang iyo ika district council. House name Syajar Kenai Pak Santuar. Ina airi ika district council. Ringkat berkepor jika 6 schedule. Benangan senaya kaan. Benyada. Ika hokong try jika lor ke kendau ke siap. Benbene benbensai ke riti ke dosur jomukun kasih kara. Benkambong san. Benyada ika priamja. Jomukun ke prim nyautrep. Ina yo yang tanda district council tambah ngidang hapi pat haka jelasa. Ay mau bilang yung blay usay kiriu kraw kiriu shlur jong kajaj beriu umaya yung bingsun lindor ringkat berkiwe kiriu ramba akata kapor kinong yala estate kini kidang dan di basyong nang ni hakmat jombi ki partemen di jombi ki bela syabong syabit kina hapan syong yin bendi bansuk kani kapateng bansuk mangi bagi yo ialah kejong kejela ikan yo berari ba iya jika kejela dan di wilayah lek na kebenta kejongi honda nila yo ialah kejong kejela ho nila laj benerannya kata kaktin asmis hendak singoban beriu man berkat hadu kani kemenet kabangangan yang ye ka India kampatre ban itu ya kaktin kasih ban penrung ya ka buat kata ke schedule lagi kata ka kernet ke beprang ban kalau ke jindo nam ke bekrau ya ka jaj beriu ke jongi ho biong di kun sama kini ke lawai jong gari ke jaj beriu kun sama dan lawai ladan tim itu ya kaktin kasih ban penrung ha ka kernet ke beprang kiwai ke jaj beriu kiba kam rit pad dan yang yang kertin jongki latre ban itu ban penrung aku kernet ke beprang dai hange bakum ke jajan riu ni bon kita ki drop out ni kerdo officer nama dia penyele yang kertin nawai ki sodar snong kang i application di bamalu malang hapto dengan kertin nawai para ribaye lalaking itu nomor dor yang ketin kasih kadan ka jindo nong ka bekrau yang gari baga jajan riu ka jongi kong baraga ay lale alor kata hapor mga don makasti bagringkat pagkapati man kapor nila GS Nokti baru Dr. DRL Nongad ubaday yung president yung kakasi Auto Society nila GI prosesyon ng Depo Social memorandum mabher gila penher sa sarkar kami pagka sarkar jala ban ibu no yang ketin kasih henry man kita snap hadu kani kasih pemerintah lalu pagbaw ibet ban belong yang aku katakan nong yalam kani dari kau wei kau mat kabangan ra sa kami jong kajing ekran nganong manhaj ban pensem yang mau
jonga kembali kita bangun solusi bangun somong bangun don yang kamu syakri bangun syakri upai ba nganyai pentelun mereka kepada kantam nanti jonga kalong bantu sengau ya ketika jima syakri bapinlong ki ba adakar bapinlong ki ba duai ba pusan haswa pinmek banjir yang kinong nikmat kamtam ya MDC upalang kastadian jang basik schedule upalang nongda nong care yang kena kejala kajung upalang hapa kajing care jong kajing da basik schedule kanong stan kajungi kadan hamring kajing syapan up kateng am ka jerkai ba kemamanta ka pengkre pengkulun lo yang sok kasan ko kinong song kajungi Kaya kata kejimpo sang bansiak natin ibithor ban pentelot ban le don bor halor tani kejalan hale juni kadai kita kian ki bagi persang bansna nembagi central law nomor balai kaan kayam da kaan kila ay ni ka schedule hoy tang bagi don pat kian ki bami na central government Kibarat hau, pan penyamai kian kinang ke district council kan mau kebetulan. Kan nuksa kabar rek yang ayat ini. Ke district council, ke dan juga board ban INOC. Yang untuk usuk turut kuriah di senang kita banti mau siap. Kimlah bansai. Ke daupa nomor kedai, ke dan ke central law, ke state law, ke basyim yang kementawan kan yang district council, bukan yo yang ke board, ban INOC lain di pajak. Kene kan nuksa kabade mentaki na ay patsanui ka an ka bakhoy hanu kata bakalakaan kalong ku ka jingpang kanser kalong ku ka jingpang bambong ya ka schedule bakane ka an jiong community municipal act da kandai spanyol pulai hadin pengiyo ka jinglan do ka state ka jami kane ka an mentala pentri ka hasol shalom berhari-hari gahakan galo apa resebel para galak kedok ya ke Shillong town kunjuk ke resebel para apa kani ka an kala penyapan pendu baru ya ke district council kamla syuk bentuk kelar yang kamu memiliki jaga kiramba syong ki sonar syong ki nangyalan syong ki na syuk banyak rai banyak syong perkhatan tak bahar kami yang jauh ke dompet kai jongki kimla syuk bandrai dan lupa dur nak bentaban penyak joki yang kendau bersiap. Ada dan kamban lele dia berneng kinjo show what commissioner dan councillor. Meneng ang ipi kanong ston ka agi jingma hasngap har upai ba baye. Naik tapot yang nak compare lada pidan yang jing sular batno lada pidan yang jing sokia yang jat benriu. Ngam wan tong ipi ban kerpat ipi ban tapi ka bot ka jong pinang ana wa balai kali kau hok ka jong pi kali kau hok ka jong pi ka ping puson ngam dan kamban penbi ipi ngari ukon jong pi kali kau hok jong pi pin bat ya kene tapa kali kau rukam ka jong aku ukon jong pi pasung kia yang senang katau ban pen pau kadang ston jeni kadon menta haga jing persang ban bam do bam dam tak kun jong municipal act Bat yang kata di kot ketahu komiti. Bat kene ketahu komiti kedai pada tahu habo kaan municipal act. Nomor 4 jungi yang di board pada pulang pesta. Lada kene ketahu komiti wasyara sisi kalau yo mensim kayo i bakasnam katahu kan kiu kan kelon kai kan kelalong kakmi kam municipal act. But kataga jingslang na social responsible para kiri kijaka shenong soy kataga selector tersha baro kijaka bala kudok na stick schedule pada kataga por yin sadu no iya ka stick schedule ka jami minam don shuru ya ka district council ngaso kia na kata ngayeng akmat jopi ban pa ka jingslang ka jonga bakaran kam ya pi ban jin yung nong nikmat badon ya ka sim badon ya ka jabing namaka riyo ka jajan riyo ka jongi kasdien na jing start jing champagne kasdien na mensin jong KMDC kumaga menepi kilo ki kasdien jong stick schedule keri ka jongi kari keri ka barret na kata lada bentiu priu na bar upa bonfire mar uwe kari keri ka jongi kan sa slay namar ulang tang sitro
Kadai kapor ki ban pe ban yet kita kinang elam ko shisha. Kimdai ban jet ban pe ki bri ki badan ni spa ka pau ki baju man jepi badang shim kane ai ko ki jong pi yang a. Shim kane pas ko li ki kun shim kane le wat dawai tum ta ter. Namar kata ka bai dawai ka bai bang ya pi kanam la ban ai ka jiskai ni kalawai jong ko ni. Ka badan kam tam kolong kajing puson bat kajing ai jang pi ka pot bokor syau beriu kalaban ai ka jiskan ka pateng para bangawan ra ka jingba kajing em ka jong pi daga bangan mi syakmat ke rengkat ki kunhun ki jonga penyelek persa yang sorka haus na anjal takwe ngala syatit syabam ngala syakenjat ngala syatim syasra tabaga suhu pat bagi beriu badan jingjonga kita pakmat kita ngam ni kising jing syakri jong beriu ki bakfan di bolong tu mami ngalayat syakmat pengalaman berulang ya sibun ba kimat ki badai ki beriu ki badan tentang ki beriu ki badan jingjonga kita pakmat daya ka daw ka kapor ka snong ka thaw ka don kam ya kinang yasaan ya kinang mikmat hadis council banlong ka jingkerman na ka banta jongki lawan ki beriu badan jingjonga ki khaskan hayin jonga lawan ki kuan sama ki besat ki besusi ni kalawai jongki lawan ki longkni ki badu ka jingkerman nama ta kalawai ki kuan ki jongki lawan ki nongrek ki badu ka jingkerman nama ki laban di ki mar ki jongki kapol hakat dekat ka biang Kiwan la bun sin hakataka kabangan tuikam ban on baba ni dan kami pi ban mi syakmat kum utau beriu ban ai jingkerman ni hakas sensyar aga ngalo on en suhama ngasu tenat yang kaya kam segi kabangan trai nabang ngasu tu pakat dan yang jingkut jing suba ngasu tu pakat nakam kabangan syakri kalau lendi pakai kelang kalau jingkerman ketika pensuha yang mense jonga mga sutu pangane yake ego bahatam nam tagi punch nam bertau bagi beriu pada kami kejengera kejongan ngalatrai khop yang kam Henry hakaba alsin hakaba laisin hakaba sausin sansin kiai wan kuntaka ju kejubab ngai ngam laban mi sumama dan syakri yake beriu nomor tam mga kemen ka doon ngasusi na ngasim ya kasenjam nong mikmat haga jeli san pertai nama ngasupu katno ngajabo dan we rangba wala kemen ha uwan hakam rajonga uang lala pigyar berkentak ya kasur jong paiba uei batik lesai kalam batik pasyaw na jong beli hati ban mi syafang ban mi syakmat ban pensngau ya ke mapipile ban pensngau ban yang ramlan nan tak diberi tuan kami na jengerang jong pi wat kendai ngalam berkat sifan rong le mi ini urang ba unum teman marwanong yang ada kentir ngalam berkat sani pengapersyang tuan ya ke kebanglan le import di ladap katsau sedang dengki nama ngala syakri di pai ba nama kena silan hakeleng jangan magalaya nadu usna pala katsau dan ko ba penjak kecil pulih apa ngapusan ngakenal kita di por juga hapan jauh amat apa legendary apa state government berkerpat di kimar jingerat nakamantaki kunsna pun tahu nak berikan kami ke jingerat ngasusi ngasugiaw hateng bagi proposal semua kimlong kita kipakyakit kadawa kalong namar ngamdon ya kabor wala pengkuk tupai ba hau kulong ubangat ho wala siong to pada kiwan khotbiang ngan priang bat ngan sim pada kiwan khotbat kamrele kane kane ke kepala to dengan hakas ni kabakatu kabalik file Indonesia yang sengin lingkong wan ki kol sama ki rangba ki longkni ki beriu badan jing dengan ki kakmet hayin ka jonga sendan wanang baba lala pim yang lebih ngisngau pun sudah katno kacing pang ka dono ka jonga ban sngau yang kanya tintin namang pacung yen ban i kun sudah ki parlok parajor ki badan kam ka jing syesri ka jonga
Ngelaju orang tak sama, ngelaju syaitan dia kesan, yang jingek di bawah itu, tangan penting kena bagi gon sama, diberi yang jing dengan kita makin dan hati yang jing sosok sosok. Kalau yang hantar, ngapuk yang jing ini. Larapi kular dan krisi tom, larapi kular dan naik ke jing sur mensim, larapi kular banyak yang jing kabakruy, larapi kular menuntek nang kumyanga, bangan yo kena tersakri keluar yang baik ngan ong hoy, lain yang kon samlari dan jing sakti dia, hoy yang lei ke kapi kapu yang kendon, bat ngalah kap hikmat kijongan, ngong tolong temuan kejong mekong ini. Kini di parlok bekerja bawan berkepat jangan yang ku parlok bagi kijongan kumai san kumeret ku pahe men ku parat kim dei ki priyo ki balam syamtang haka politics kim dei ki priyo ki balam melin haka politics ki dei ki priyo ki balam sidur ki badan ya ka jing anu bani ka jing kala haka tan kumba don bat long mara ulong ya ram jongki haka kilajib Habang perkat berpusan Banlay banfay na katakan nomination Nasyam yung court constitution ng India Pangasangan puling yung section yun Ngakin dit lang ko ba yung pasay yung katakapor Habang ngayon ipaminta Ipay pa ang siyong sinong Duka jalamig halya Sa dingin balong ritma Kikuan kasi kara Kistin matisyan Na mga jingson ng section yun Kanaipan kanikaan kabayadaran ni Nagajing pagperman yung kibriyo kibatay na par Nagajing itangat ka dyan ki Nagajing dan ka dyan yung spak daw ka spak Mariam Kanikaan kabalong kasalkan ro siya Banyadala nagajing wanrong kertelap yung kibriyo na par Ban wan siyong sinaw ay kaliliban Kiniin kang hijam kun kasi sekarang Abakat bangadang puli ngasok kini threat banyu iba kan nongsan constituency kadon hapdeng ke jingma ka bakra kadon hapdeng ke jingma ka bakra